إشراق TV Guru Ulamai Ibsi Tufan Ilmi. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syarul rabbi awalin nukabe boda khairi dati ikaruta henyan kemajudawati hamdan summa hamdan ya rabbi ya moti ya rabbi ya moti ya rahmatan nabi rabbune sallallahu alaihi wasallam ali bi sahaba tokole khandibne nulis numil kaisi adara ya rabbi sinjanne ya rabbi sinjanne ya ubale yango bura aste bisa mewanjanu khana kalbiran jakasa assalamu alaikum salam tadu reisa amma sani yeisa namunu de bisa rabbi simil kaisa amani dabarra garaba bidenya alhamdulillahi me ya rabbi khenya galani khendumu kajine wa finnu hamajiru denya hangami kambara dengadda wajinjira tani hamkuno barana garmesa gutamnan akhira galani akuma henyati jiru bali baju osuma hawani hanga bene nyanne hanga bene duine hanga bene bonus pote godanuma ibin dagatini ikwani dunia kabate duan dagatini jirenya dunia jiru bagosete itim dabatini dunia tanarra hangati jiratu barreifame jira maskaba rahmani amatuma shantam jatam torbatam anuma umrini ya ubalay jido jiru diko dana pingan gurgurini laki nafsi ya shaitani sittin tabadini lawesi bini ma ubalay yamkiya anasi wal gaisan dika gudambiya tolchinu barechi ya rabbi meniya ummata islama rabbi ya sodannu harka warka banne tokumana hanu anasi nugahe hamti ya galjinu ya gole yampo biha wajalannu islama adda walin konnu walduba yaane fowali hinyannu jaja rabbi tibi jaja nabi isa mehke jibsibnu ya bale yanqo biha wajalannu islama adda walin konnu walduba yaane fowali hinyannu jaja rabbi tibi jaja nabi isa mehke jibsibnu ikabuta henyan meha ijadannu muslima arrabsu makasatu reisu meha ikusannu islama yotane ilkul kullaisine walin tureisinu hamdu waliyadu badira walgadu tuwanuni malle ya rabbi ya jannu lakin walleisini tarabbi amana angajiru denya khairi waliyanna ira lala khenya me walikamana hasida fil kanya malik walittana ya mama islama khanura geisani farwala kanjirtu adawin taisani huyuma basani wantinin digani kanamu galgalu harara basani tika kuta kenyan nuti wata
ربي بودا دكنا ميادي خسكبتي دوفي نبي محمد أمانا ساقيسي مكنا مبكدي إرادا كبالي جني بسينندي سنة نبي ربي من كفو أبدي أصنوتي جرو جاهلي مالفتي جنديتين تيتوما ياسيمي وامبادي فرش الريحما يا ربي ننتيتي الرسل ماجيرا خنقران دي فارسي جريديني بججا لفوسا دابرسي رولونتيني دبنان ميوم براليسي كانان الدنيا يوم كرالا فيسي والرافي نفسي ربي سرديسي جيرو ساني قدو دوارا قبيسي دوان ساني دمتي بكيو والقيسي بيرادا لنجنة نميو دميسي أمانا زينيسا براغا قيساني صدادا كان كابن ربي قبالاني مرتي ربي كانان فنو قلنسيني يا ربي نصاري أنت يا رحماني هند مسلم تودا يا ربي غرغاري خمبها خنديا تقوم نوداري كما قلبي تنيا يا ربي نوكاري الحمد لله شكري ربي قلجا رحمة ربي ربي قوقالجا علماء تنيا عمري ساني قولي يا ربي ميتجا ونوغو في تنيا أسرتي دمنا يولول اليوم كنيا ميولي كمنا بردو دنيا نمو الرايانا دين إسلام كابني يو أمنتين كوني والله نميل يا أفضل ينقر نغيا نوتورا يو عمري نوخني أماس ولا قرر جيرو رزقي قبدو عمري فيا قبدو إذني فاقودو ربي نبا قدرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام وبلين كينيا خبجمتوتا في جالتمتوتا كيسموتا بكادادات ياسي والجيسني في أكسما هواسني ديرا في دلادا خغن دبداسو خرب سبحانه وتعالى بك جالتمتو أردي خيسا فلنت خيستي سغنتا جالتمتو ربي فيلي جالتي تبرنو تارتي ولتنقبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين غندا غاري غندا بركادا خان خيستي علموني سننا ميكا قبتي خيسا أفله بي خيست رب سبحانه وتعالى أرى ولن نقبي غندي خيسان غندا درد مغندا ديني دنيا دان ملكاو خمولتو ربي سنها قدو أكسكتغا رب سبحانه وتعالى قرآن سا خيستي أكجو أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نمن رب سبحانه وتعالى قم إساتا دين ساتي بني أكا دين جالت أنين إسا أكا دين دك جيفتشو بكا دين دكو برچو برسيسو خناف رب سبحانه وتعالى أنين إسا قلبي إسا بنيف فهو على نور من ربه نمني كسيس إفا رب سبحانه وتعالى إسا قبسيسي إسا إبسر الجراج نمني رب سبحانه وتعالى
qoma isaa keessatti ifaa itti dhaamse waa takkan arku waan tanaaf bareedduu waan tanaaf gaariidha. Hamma feete diyyoo bira faarsite, hamma feete ibaadaa yoo bira faarsite, hamma feete barnoota yoo bira faarsite isatti hin dhagahamu jechuudha. Kanaaf warreen arraan tana akkuma gaafa duraa sahaabaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami gaaddisa ergamaa rabbii jalatti wal gayanii ilmii irraa dhaalan nabiyyoonni rabbii maallaqan dhaalchifne hawaasa keessa jiraatan san wanni isaan dhaalchisan ilmiidha. Arraan tana isinis gaaddisa sheekha keenya Sheekh Musaa Su'aalaa doktara beekumsaan ummata tallaalee hawaasa walii galchee ulamaa walii galchee fulduratti hawaasa islaamaa deemsisaa jiru jalatti caayaa mataa qabattan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa caayaa tana jalaa aduudhatti rabbis hin baasin, rabbis hin baasin, rabbis hin baasin. Amma saayata biraa keessatti rabbiin akkaju man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. Namni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa milkiin isa fedhe, jannataan isa fedhe, khayriidhaan isa fedhe amantiisaa tana isa barsiisaa je, diinsaa kana isa barsiisa je, karaa barnootaa deemuudha isaa laaffisa je, bakka khayriin itti dubbatamtu isa hordofsiisa. Kanaaf obboleeyyan keenya mee takkaa lama yoonii fi isinii tuqe warreen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qoma isaanii gama barnootaatii fi gama khayriidhaatiif isaanii bane barnoonni akkuma dubbatamee dabre daangaan qabu. Anna dabre waliihii waanuma na boodaatiin qopheessaaf jettee bakki itti irraa haftu hin jiru. Qabiisaa binu Mukhaarik jaanii sahaabaa Nabi Muhammad radiyallahu anhu rabbi irraa haa fadhu isaa nama guddaa jallatee deemee gaaf tokko ergamaa rabbii bira dhufe yeroo aduun oowwituudha kana keessa bardoo cabsatee karaa dheeraa deemee nabii bira dhufe. Oggaa kana nabiin alayhi salaatu wassalaam akkana laalee yaa qabiisa si hidda addaa tana ejju maaltu sa'a tana si fidee jeen yaa ergaa rabbii dubbii takkaa lama waa'ee amantii xiyyaarraa si bira dhufee barachuudhaafiin karaa kana deemee daaddaa tanaan dhufee jeen jechuun odoo barnoota sanitti himin sadarkaa fi darajaa karaa kana ilmii barbaada deemuun qabdu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam itti himan. Namni tokko waan takka argachuudhaaf gatii wanni sun qabdu yoo beeke bakka kannaaf barnoota barbaaduun gatii isiin qabdu nabiin keenya dura sallallahu alaihi wasallam itti himan jechuudha. Yaa qabiisa eega kanaaf dhufti dhagaan ati irra dabarte xirrachi ati irra dabarte mukni ati keessa dabartee dhufti citaan ati keessa dabartee dhufti araarama rabbii guddaa sii kadhatu malee hin taane jeen jechuudha. Allahu akbar. Gama barnootaa miila keetiin qalbii tolfattee as tarkaanfachuun mukaa citaan ati keessa tarkaanfattee bakka barnootaa san geessu hundi mukni dilii hin qabne kun hundi du'aa isii godhu jira akkasitti beek. Kanaaf barnoonni waan itti yaadamee jabeeffamuu qabu. Gama barnootaa kana maaddaa haraashii maqaa itti moggaasanii ulamoonni keenya haala kanaan hawaasa keenya barnootatti hiriirsuun sunnaa sahaabaa Nabi Muhammad itti nabiyyoota irraa barnootaa fi amantii dhaalanii walitti dabarsaadha. Islaaminaa nuun gayan akka hawaasa keessaa amantiin hin baane bu'uuraan gajjabeessuuf keessaa qabdi. Hawaasni har'aan tana dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaadhaan aqiidaa ifii fahamee adda baafate. Abbaan fadhe dhoysattis dhufee mul'ateetis dhufee irraa gannaquu hin danda'u. Halkan dhufee aduwwiin takka mana waardiyaa jabaa qabu saamuu hin danda'u. Hawaasni har'aan tana amantii isaa bu'uuraan aqiidaa fahamee jiru beekumsa isa keessa jiru santu waan amantiin faallaadha fudhachuurraa isa daangeessa waan ta'eef jecha barnoonni akkuma jaame waa hundaafuu murteessaadha. Mee asirratti sahaaba Nabi Muhammad tokko sallallahu alaihi wasallam Abaa Hurayraa kan jaamu gaaf tokko
deemee magaalaa Madiinaadhaa takka dhaqe. Hoggaanii fi dhaqu ummata carraaqatu arge, kan aggadatu, kan shaqata isaa gurguratu, kan hammaallatu. Namuugaa hujii magaalaadhaa ni beeytanii akkasitti hujii magaalaan qabdu san mara namu jireenya isaatiif kan horii warkee masjidarraa ammoo nama muraasa qofa harkee akkanuma dhaabbatee waliin laalee aboo maali ummanni ka keessan dadhabaadhaa jeen. Hoggaa kana duuba akka jaaniin warri Madiinaadhaa sun Abaa Hureyraa wanni kana horiinuuf akka haaskaan nu jalatti hin agamneefi nu jalatti hin daarre ilmaanii nu jalatti hin beeloyne ilmaanii mee eeysaan kufnee dadhabina keenyaa fi laafina keenya kufaatii teenya eeysa garteehi maali ummanni kana dadhabaadhaa nuun jettee jedhanii gaafatan. Akka jeen duuba Abaa Hureyraan nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmii kannee fi hikmaallee kannee fi deebisaa bareedduu deebiseef dhugaa carraaqni waa isinirraa nafne nama abbaan hottaa ilmaan kiyya arra miraasaan isinii hiraa je'eenii ilmaan isaa yaamee osoo fayyaa qabu osoo dandeeytii qabu osoo ganduma jiruu kaymaltu hin jirre dhaqee miraasa isaa san hoggaa abbaan hiru fudhachuu dadhabe abalumee isa jira qooda isaa haa fudhatu ja'anii hoggaanii fi qoodni isaa as bee abbaatti dhabanii osoo garaa dachiin jirre kan ganda jiru qoodni isaa san qooda nama biraa ta'ee abbaa dhabirra namni laafaa ni jiraa hii jeen ni jira osuma lubbuun jirtu qooda kee itti siyaamanii hoggaa keessaa dhabamte qoodni keessan nama fudhatu dhabe namni nama sanirra laafaa ni jira hin jiru hoggaanii fi isaanis hin jiruu jedhaniin Abaa Hureyraan isin warra miraasa qooda isinii hiramu jiru dhaqee fudhachuu dadhabee barii jeen eeysaa hiramu jira jedhan hunnoo masjida ganda gamaa kanarraa hiramu jira jeen Abaa Hureyraan namuu maallaqa seeti dardari manguddoo qeera karaadhaatiif facaasee dura masjida dhaqan hoggaanii fi dhaqan masjida keessa ol millatan nama sunnaa salaataa salaatu warra hadiisa rasuulaa wal barsiisu warra qur'aana qara'ee walirraa dhaggeeffatu kana qofaan masjida keessa tatta'a ha jee warri dura dhaqe sun wallee warri maallaqa hiru san warri arraan tana miraasa hiru jiru san duruu hiranii arra nu duraa kutanii dhaabbata waa hiru san Abaa Hureyraa wal beekaani hottaa osuma inni magaalaa keessaa nu biraan baane dhaqqabanneeti ummanni waan jiru eeysa kutanii gaafannaa jedhanii karaa jechaan yeroo dhaqan Abaa Hureyraa magaalaa san keessa jira dheyne Abaa Hureyraa namni masjida keessa jiru ummatuma salaatu tokko ummata quraana qara'u tokko kan wal barsiisu tokko hadiisa walirraa qara'u tokko san malee waan biraan garree jedhan faqaala Abaa Hureyraan akka jedhe wayhakum dhalika miiraasu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam aboo isin cabxanii hongoytanii khasaartanii isinaa oosu miraasni ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam ilaa qiyaamus saa'atti akka islaamni walirraa dhaalu dhaamee dhaalchisee ambiyoonni hundi dhaalchisanii addunyaarraa deeman kaniin baanu san qur'aana harti keessa qara'amu sanii barjeen salaata achi keessa salaatamu sanii barjeen hadiisi ergamaa rabbii ka achi keessa baratamu sanii bar qalbiin teessan maallaquma bira jirtii jeen jechuudha. Kanaaf hawaasni ganda sanii magaalaa sanii yoo carraaqaatii irraa nafne eessa jalaa irratti carraaqa qofa qabatanii miraasa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam dhaamanii deeman dhaaluu dadhabuu sanii jechuudha. Arraan tana dhiiraa dhalaadhaan marxifannee akka sahaabaan nabii dhaalte sanitti yoonii fi diin keenya ulamaarraa barnootaan dhaalle umrii guutuu ilmaan akaakayyoota ilaa qiyaamus saa'aatti diiniin bu'uuraan gajjabaataa deema jechuudha. Hujiin har'a hojjetan kaayyoo baruuti jiraattu jiraachuu baattu bakka jirtutti sheeriin ibaadaa ati arraan tana
lafa keeysee deemtee khayriin siisira qabdi. Kanaaf obboleeyyan kiyya ka islaamaa dargaggeessi har'aan tana jiru Mus'ab bin Umayri akka amananiin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi keenyatti hoggaanii fi amanan amantii islaaminaadhaa tana leellisuu barsiisuu da'waadhaan gurra ummataatiin gahu osoo dadhabee hin jiin osoon hifadhee hin jiin lafaatii jabduudhaan hawaasa islaamaa akkasuma kan warreen amantii islaaminaa hin qabne biraan dhaamsa gahuu turan dhaamsa amantii kana san keeysa ummu Suleymiin da'waa Mus'ab bin Umayri kana dhageeyse radiyallahu anha rabbi isirraa haa fadhu intala bareedduu aqlii qabdu hayyittiidha akkuma da'waa isaa dhageeyseen islaaminaa fudhatte laalaa waan barnoonni nama godhuun isinii hima dhalaan baratti shooraa akkam islaaminaa keessatti shooraa akkam gahee akkam akka bahachuu dandeessu hujiin har'a nuti waan laaftuu seenu tun shamarran keenya masjida dhaqanii za'aa takka keessatti waa baratanii galan kuni waan laaftuu isitti hin fakkaatin waan jabduudha shamarreen tun waan isiin taatu eegaa amantii fudhatte booda laali Mus'ab bin Umayriitii daawwaa godhi jiru akkuma dhageessatti islaaminaa fudhatte hogga fudhatte isiinoo hin teenye shahaadaa fahamte waan islaaminaan tun namarraa barbaaddu gadi fageenyaan hubatte barnoota guddaa akkasiillee osoo hin qabaatin jaahiliyyummaa keessatti heerumtee ilma tokko qabdi isii baatee jirtu Abu Talhaa jedhanii sahabticha beekamaa yeroo sadaqaa ja'an adda dureedhatti argamu jihaada keessatti adda dureedhatti argamu jeyna gooticha beekamaa abbaa qabeenya hayyicha isa santu osoo isiin hin heerumin dura hawwuu ture osumatti hin baafatinii intala tana akkamittiin itti baha jee hawwu jiruuti namni duraa fuudhe qalbiin cabxee arrana dabarte jee akhittuu rabbii waluman nu fide jee isumaa yaadu jiru hiikamte jechuu dhagee Abu Talhaan fawasabtuhu je guyyaan hiikamtee sii dhagee olii nu taalee jee sami keessa Allahu akbar marsaa duraa osoon figgadhoor kuna dabarte arranan dabartu jeetiin karaa bu'ee je nin dubbifadha jee isii yeroo kana islaaminaa qabattee jirti amantee jirti islaamoyte kharaadhattiin dhagee je akka isiin islaamoyte jirtu duba Abu Talha isiin islaamoyte ati kaafira yoo dheeytee ani islaamaa ati kaafira khayii deem jettee si diddee je'eetiin xiqqoo dhaabbadhee yaade lakki karaa deebi'uurra dheeytee gaafattee dhabuu irra sii wayyaa deem dhaqi je'eetiin firraa if jabeeyseetuma dhaqe je faqaraatu alayhi ilbaab hulaa dhaqeetiin irra dhadhee je faqaalat udkhul seenii naan jette dhaqeetiin gattaa'e hoggaan manoo seenee gattaa'e je inni nama beekamaadha ganda isaanii keessatti dureedha adda dureedha abbaa qabeenyaati biifleedha ogummaa adda addaa qaba hawaasni jala yaa'a nama jaalalallee hedduu qabu waan hin fadhee'uu yoonte amantiin tiyyalleen akka feete haa taatu dhalummaan ani dhaqee fi na diddu numan jirree jee samuusaatti yaadee dhaqe sababa na harkachuutiin amantii kanallee gadhiisuun mala jechaa yaadaa dhaqe gattaa'i jetteenii gatteessiftee maali haajaan himadhu bee jennaan arra haajaaniin dhufeef haadha mana kiyyaa ta'uudhaa si filadheetiin si dubbifachuu dhufee jeen akkasitti duuba musliimiin waan deebifteef yaa Abu Talha namni ka keetii hullaallata namaa dhufee waan deeffamu garuu amantii teenyaatu wal adda ta'e malee hii jetteen waan firraa sodaatte sun Abu Talhaan oggo karaa deemu firraa sodaatte sun jetteen jechu duuba yeruma sunitti dhaabbatee laale duuba maaltu malaa jennaan eegaa amantiin teenya wal adda taate
wanni walin nu fiduu danda'u numan jirre jetteen jechu Abu Talhaan dhalummaan amantii jettee nama akka kiyyaa kana kan darajaa qabu qabeenya qabu harkattee jaluma kutuu malee ani hoggaas akkana godhanuun beeku akkanumattiin achitti if harkee malee namnummaan na deebisu hin jiru jee yaadu jiru san Abu Talhaan maal ta'e achi battaqgooti maal jee duba Abu Talhaan Umu Sulaymina dhageeysaa jeen waa ta amantiitii mi dubbiin dhiira meetaa fi ziqaya deeraa guuttattee na dura ganama si dubbifate tanumaaf arraa akkanan na diddee jeen jechu oggoo kana Umu Sulaymiin aartee akka jetteen ani nama addunyaa bulu ta'uun si fakkaadhe nama kaayyoon isaa amantiidhaan jiraatee amantiin jannata san arkachuudhaaf dhaabbate amantii rabbiin badhaase tanaan arkadhe nama amantii kanaan faallaadhaatiin naan taane malee qabeenya barbaada ani nama jiraatu miti yoonii fi ati amantii tana fudhatte wanni niin ani addunyaadhaa jecha akkaan bolola hin qabne itti sii mirkaneessuun mahrii tiyyallee sin gaafadhu mahrii tiyyallee islaama'uu keessuniin godhadhee jetteen jechu Allahu akbar amma Abu Talhaan akka isin maallaqaaf jecha akkana mataa gadiin qabinis arkee hubatee amantii isaa tanaas muka gabbara dhagaa gabbara gadhiisuun itti ulfaatee zim jedhee dachi ilaale hamma inni waa yaadatu kanaa carraan kennuuf jettee shahaaduma barattee fahamtee beef ni baratte ni amante nuti warra keessa dhalate laali carraan kennuuf jettee Abu Talhaan dhagaye jetteen mataa dachii keessee waa yaadini wanni ati amanti jettee gabbartu san mukuma lafa dhaabamee biqilee damee baasee guddatee miti isa jetteen dhuga gaafa duraanuma biqile kaanuma guddate kaahii jeen duba namaatu irraa qoree tolchee bareechee as baasee miti isaa fi isaa jennaan akkasumaa jeen jechu tana gaawwan namuutu arku haaduu wayitaati hin taatu dhuga namumaa qoree irraa baasee jennaan dameelee isaatii fi sooftii achirraa ciramtee baate hunda beerri gandaa qibaabaa jalatti hin shidanne jetteen shidatanii jeen duuba waan biqilee guddatee dameensi hamma tokko qibaabaa jala shidame tawaan takka naman goone tawaa takka namaan goone sun ati aqliin qabdu akkamit gabbartaa haaliqasii fi muka sunuu uume dhiiftee jetteen jechu Abu Talhaan achi dammaqee dubbiin dhugaadha sakkamiin ta'e jee irri baafee nin islaamaawa mee nama amantii tana na naqu na islaameessu bira nageeysii jeen jechu Allahu akbar Allahu akbar hayya balu biraan si geeysa jettee osoonii fi nama tokko hin barbaaddatin konfidensii ifitti amanamummaa isin qabdurraa tun nama bira si geessuun barbaaddu anuu siin naqa dubbuma barakaa takka na jalaa jettaa jetteen maali dubbiin barakaa san jennaan faqaalat ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jette jechu akkasitti Abu Talhaan sababa saniin islaamaawee mahriin Ummu Sulaymi islaamaa'uu Abu Talhaa taate jechu Allahu akbar islaamina keessatti jarri sun shoora jabaa waliin taphatanii seenaa taariikha sahaabaa nabi Muhammad keessatti urjii taanii mul'atan jechu arra nuti kan barbaan shamarran keenya akkasitti amantiin guutame barnootaan guutame islaaminaadhaaf bu'uura ta'ee dhaabbatu barbaan kashlabbummaarraa fagaatu kashlabbee harka hannisiisu san barbaan dargaggeessaas akkasitti islaamina fuula deebi'uu barbaan kanaaf fuula itti deebitanii jirtanii warra xarafatti isinirraa hafe isin faana rabbi haa oofu isin faana rabbi haa oofu shamarran keenyaas akkasii rabbi nu haa godhu dargaggeessa keenyaas akka musaab rabbi nu haa godhu ulamoota as jiranii fi bakka biraa jiranis rabbi umrii haa dheeressu sheekha keenyaas gaaddisa isaa umrii isaa nu gubbaa rabbi haa tursiisu warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu haatimaa waa hundaa rabbi nu haa tolchu qabeenyi keenyaas rabbi nu haa qaaleessu
qabeenya keenyas rabbi nu haa qaaleessu nama keenyas rabbi walii haa galchu tokkummaa islaamaa rabbi haa mul'isu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ammenya zabana irransi odeessa na dhaggeeffadhume zabannama miti numa karaa maqee karaa warra dhihaa jala firraa deeme namni karaa rabbiif karaa nabii deeme ni milkaawa jettee akkamii yaaddame yaa dardara keenya atis yaa shamarre wahin sii himaa as na dhaggeeffadhume wahin siif odeessa na dhaggeeffadhume rabbiin sin godhini nama diinii dhiisee karaa biraa deeme rabbiin sin godhini nama diinii dhiisee karaa biraa deeme. Allahu Akbar. Ati yaa shamarree as dhaggeeffadhume ati yaa shamarree as dhaggeeffadhume qaama qullaa deemu mataa banaa yaa'u maaluma siifime rabbii isa kamiifi nabiyyii kamiitu akkana siif hime moo wahyii biraatu sirratti buufame. karaa warra Awurooppaa silaaf irraa beeyte karaan warra Awurooppaa fitinaaf uumame silaaf irraa beeyte karaan warra Awurooppaa fitinaaf uumame. Allahu Akbar. yaa boleettii kiyya maalumaaf jaallatta rabbiin sitti aaru rabbiin keenya guddaan isaaqa godhate ibaadaa fi faaru isuma kan shuumee kaanillee kan shaaru yaa nama islaamaa hoggaa haqa dubbatan kan namatti aaru gizee mu'mintoonni borguyyaa qiyaamaa siraatii irra dabru rabbiin sin godhini warra biddaqaaru gizee mu'mintoonni borguyyaa qiyaamaa siraatii irra dabru rabbiin sin godhini warra biddaqaaru. Allahu Akbar. ati hoo yaa qeerroo maaltu si qunname yaa shabaaba qaalii durillee diin keenya eega rabbii guddaati isiniin tumsame kanin si gaafadhu sahaabaa kamimoo taabi'a kamimoo kofoon gabbuufamee jilbarratti hidhatama mataan jala ciramee gubbaarratti dhiifama maaluma siif hime rabbiin si haa godhu warra yahudaa dhiisee diinii jala deeme rabbiin si haa godhu warra yahudaa dhiisee nabii jala deeme. Allahu Akbar. wannin si gaafadheef yaa dardara keenya wannin si gaafadheef yaa shabaaba keenya hamtuurraa wal dhorku khayrii wal ajaju nuuf himeetii jira bara nabiyyiin keenya yoo qaalii isaa goone boru guyyaa qiyaamaallee gaafa aduun hamtu gaaddisa arshii rahmaan jala waliin teenya naafi isinillee yoo rabbiin nuuf fedhe jannata isaa bal'aa keessatti wal geenya naafi isinillee yoo rabbiin nuuf fedhe jannata isaa bal'aa keessatti wal geenya. Allahu Akbar. yaa abboo yaa ayyoo ati hoo maal taate maali eessa jirta tarbiyaan islaamaa akkasuma seeta laaltee hin agartu aadaan faranjoota mana kee wal gahee maali eessa jirta yoo ijoolleemti kan kee si cinaa ta'anii afaan zabanamma akkan hamaa kanaan yoo wadarrabsanuu maalumaaf callifta lakkii kanaa miti lakkii kasii miti xiqqaaf guddaa isaanii irraa gaafatamta lakkii kasii miti dafii if yaadadhu xiqqaaf guddaa isaanii irraa gaafatamta. Allahu Akbar. rabbii guddaa qabaannaan nabiilleen jala deemnaan waan biraatti laaqachuu maalumatu nu geessaa rizqiin xiqqoo fi guddoo bara harkasaa keessa isummat harkaa qaba oolchaa fi bariisisa lakkaawamee waadhuma hedduudhaan imaanisa isumas si nyaachisa isumas si obaasa isumas si obaasa fayyaa qaamaa siif kennee bobbaasee si deebisa waan takko godhuu feenaan gargaarsatti naajomuu kuniidhaan nu taasisa bakka jirtan hundatti alhamdulillah jedha hedduudhaan imaanisa bakka jirtan hundatti alhamdulillah jedha hedduudhaan imaanisa. Allahu Akbar. yaa barattoota keenya abshiraa isinillee hawaasa islaamaa kan xiqqaa fi guddaa dubartii fi ijoollee diin rabbii barsiisuuf
diin rabbii barsiisuuf tahaabuutti jirtu hundi keessanillee margi haa daraaru shanyii isin facaaftan hundinuu biqilee margi haa daraaru shanyii isin facaaftan hundinuu biqilee Allahu akbar. barsiisuutti jirtu madda araashiillee yoo rabbiin koo jedhe bakkumaan gayattu kaayyoo keessanillee ganaadhaan dhaabbanne yoo rabbittiin nu gahe ittuma nuffufaa muhaadaraan keenyallee akkuma as fidee tokko nu taasise waliin nu haa kaa'u borjannatattillee akkuma as fidee tokko nu taasise waliin nu haa kaa'u borjannatattillee Allahu akbar. ulamaa'ota keenya rabbi isaana milkeessu adamsituu jaahilummaa isaantu biyyaaf jira eega nabiyyootaati fi hadhihi umma warasatul anbiyaa jedhamanii yaamama rabbi isaanaa teessisu umrii isaanaa dheeressu amata kuma rabbi isaanaa teessisu umrii isaanaa dheeressu amata kuma Allahu akbar. keessaahu yaa rabbi yaa allah ati naaf tursiisi umriis naaf dheeressi sheeka kiyya qaalii sheek Muusaa Su'aala meeqa wallaalaan dhufee beekumsaan asii gala bar sheek Muusaan Su'aala ilmi isaa dasiisanaan sammuu namaa wallaana yaa rabbi yaa allah ati naaf tursiisi hanga ture caala yaa rabbi yaa allah ati naaf tursiisi hanga ture caala Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ma hiya salatu? Jawab as-salatu aqwalu wa afalu makhsusatun mubtada'atun bitakbiri wa mubtadamatun bitaslimi. Gafi ma'na salata mali. Deebi mana salata jechawwaniif dalagawwan qopheeffamtu taate jechaaf dalagaa biraarraa addattummaan kan beekamte Allahu akbariin kan eegalamtu salaamtaa lamaaniin kan xumuramtu. سؤال على من تجب الصلاة؟ جواب تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى. Gaaffii salaanni eenyurratti dirqama? Deebii kulli nama muslimaa baaligaaf aaqila kan dhiiraaf dubaraa irratti dirqama. سؤال كم شروط الصلاة؟ جواب شروط الصلاة 9. الأول الإسلام فلا تجب الصلاة على الكافر ولا تصح منه. الثاني العقل ولا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح منه. الثالث البلوغ ولا تجب على الأولاد الصغار حتى يبلغ. ويجب على الآباء الأمر بالصلاة متى بلغ التمييز ب7 سنين والدرب عليها ب10 سنين. الرابع رفع الحدث الأصغر والأكبر فالحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء والحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل مثل الجنابة للرجل والمرأة والحيض والنفاس للمرأة. الخامس إزالة النجاسة من 3 من البدن والثوب والبقعة. السادس ستر العورة وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجانب فإنها تغطي كل شيء. السابع دخول الوقت لكل الصلوات الخمس. الثامن استقبال القبلة وهي توجه إلى
إلى الكعبة المشرفة. التاسع نية الدخول في الصلاة بقلبه عند تكبيرة الإحرام بدون ذكر النية. كافي ولقال صلاة وميكا deebii ulagaaleen salaataa waa sagali handura islaaminaa qabachuudha faallaan islaaminaa kufrummaadha kaafirarratti wajjabu hanga qulfii shahaadatayni mulaa islaaminaa banatu yoo salaatees fayyaa taate irraan qeebalamtu qalamaani aqlii qabachuudha faallaan namaa gilaa marataadha maratarratti wajjabu hanga maraatummaa saarraa beeyfatee qalamni irraa fuudhame deebi'uufi yoo salaatees fayyaa taate irraan qeebalamtu qarsadeeni ballaquun ijoollummaa irraa bahuudha ijoollee xixiqqoo irratti wajjabu hanga ballaydu laakiin aadaa faffaasan irratti dirqama qaama salaataa barsiisuuni salaataatti ajajuuni hoggaa isaan amata torba ga'anii waaddaan baafatanii amata torba booda isaan tottoochuun jajjabeessuuni hanga amata 10 ga'anii isaan leenjisuuni amata 10 booda yoo isaan amrii salaataa lallaafisanii ulee isaanii miireen isaan adabuuni haadhaaf abbaasan irratti dirqama kanaaf rafa hadasa ofirraa fuudhuudha hadasa xixiqqaa gurguddaa jettee addaan qooduun gargar baafatta hadasni xixiqqaan waan karaa lamaaniin namarraa ba'u karaa fincaanii fi karaa gaayita hadasa kanaaf hukmiin udu'a guutachuun hadasa ofirraa fuudhuun dirqama gurguddaan hadasa waan dhiqinsa qaamaa wajjabsiisu kan akka janaabda dhiiraa fi dubartii fi kan akka dhiiga aadaaf dhiiga da'umsa dubartii qofaa fi kan shanaffaa najasa ofirraa deemsisuudha bakka sadiirra qaama ofiitii fi huccuurra ammaas bakkatti salaatanirra kan jaaffaa awraa ofii sattarachuudha awraa sattaramuun dirqama ulaagaa salaataati dhiira qabaatee dandeeyate ceekuu lamaan irraa gatee gale ilaa mogolee lamaaniin sattaratuun dirqama ulaagaa salaataati kana jecha rasuula rabbiiti tokkoon keeysaan huccuu tokko keeysattiin salaatini hanga ceekuusaa lamaanitti ol gayatee sattaratutti yoo dhabee dadhabates handhuurarraa gatee gale ilaa jilba lamaanii sattaratuun dirqama ulaagaa salaataati dubartiin balayde kulliin qaamasii awraadha guyyaa balayderraa eegalte cufa qaamasii hajjabattu malee salaatuun dorgaadha fuulasii fi sanachasii maleedha hoggaa kan salaattu taate rahimasii abbaa manasii fuuldura laakiin hoggaa salaattu fuuldura ajnabiidha iddoo booda malee salaatuun dorgaadha kan torbaffaa yeroon salaataa seenuudha salaata shananiif giseensaa eeggamuudha osoo yeroon isaan seennee salaatuufi eega yeroo isaa keeysaa bee salaatuu dhiisuuni yeroo salaata hundumaa lamuma awwalumaa faaqiruma irra jaalaansaa awwaluma yoo usriin taatee boodaantee saakhira saada qabachuma kan saddeetaffaa qiblaatti garagaluudha mana rabbii kabajamaa guddifamaa ta'etti
fagoo jiraatte sirra yookaanis dhiyoo bira amma gama bahaa irra yookaanis gama dhihaa irra amma gama kaabaa irra yookaanis gama kibbaa irra bakkuma feetee jiraadhu kallattumaan zaatuma saati garagaluutee gama sirra kansay laffa yeroo salaatatti seenuu deemtu niyyaa salaata sanii argamsiisuudha zuhrii amma hoo salaata asrii yookaanis salaata akkasii jechuu galbii keetiin niyyatta yeroo takbiirtaa ihraama labsii ol fuutee jechuun usalli salaata zuhrii sun bidaadha quraanaaf hadiisattis waan jiru. سؤال ما هي الوضوء؟ جواب الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. كافي وضوء جمالي Deebii utuu jechuun bishaan daleessisuudha humna qaamaa afranii keessatti fuulaa fi harka lamaanii mataa fi miila lamaan keessatti karaa shari'aan qopheeffame irratti karaa rabbii guddatee ol ta'ee gabbaruu irratti. سؤال وما حكمها؟ جواب حكمها واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. كافي حكم وضوء مالي Deebii hukmii utuu dirqama nama utuu hangam irratti yeroo salaata seente yookaan yeroo salaatuuf lafa ol kaa'e. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wanni har'a qabannee isinii dhiyaanneen waa'ee hundee diinii fi bu'uura diin jedhamurraayi waan rabbi nuu laafise gartee bu'uura diinii fi hundee diinirraa waan rabbi nuu laafiseeni kana qabannee isinii dhiyaanne. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. alhamdulillahi rabbil aalamiin Alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bismillahir rahmanir rahim. bismillahi jalqabaa eegalli maqaa rabbiiti. Asluddini asludiini hundeen diin وقاعدته buurrii diin أمران. wooma lamaaja. الأول alawwalu qadruhaa الأمر بعبادة الله gartee cibaadaa rabbiititti wala jajuudha jaa وحده لا شريك له waxdahu khobaasaa haalateen laa shariika lahu kan lammaffaan qabne والتحريض والتعريض ججبيسو رجا والخخاص رجا على ذلك عبادات نرتي غرتي والخخاص راجا والمعالاة فيه أي عبادات نخيزتي والمطن فتشو رجا والتكفير والتكفير كفرتي رجا من تركه نما غرتي عبادة بتوحيد يامتي غرتي دياتشو ربي كفرتي رجا الثاني الثاني لما فان الإنذار الإنذار ولي دقنين رجا عن الشرك عن الشرك شرك ولي دقنين رجا في عبادة الله في عبادة الله عبادة ربي خيزتي ولي دقنين رجا والتخليز والتغليظ جبيس رجا في ذلك في ذلك قرتي شركي تنرى والججبيس رجا والججبيس رجا والمعاداة فيه والمعاداة فيه قرتي شركي تنرى والعدو فتش رجا وعدو فتش رجا والتكفير والتكفير كفرتي رجا نما شركي دي سودي دي من فعله
من فعله قرتي يامتي وقال دي كبرتي سودا arranganaan isinii dhiyaanne الله أكبر الله أكبر assalaamu alaykum السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته أبو جاكا كجا قدر كجانين كناس ربي عمرنا ديري آمين قرتي درسا شيخ موسى يدير ربي قوم ساني دينا قد قوم ساني دينا قد عمري ساديري عمري ساديري كنت بلاس وخجا كناس ربي ديننا بلاس واني ربي نمان بلاس ديني ملي بلاني برا بلا نامتي ديني ربي بلاس ديني ربي بلاس أنا كان أمتو ترباتا مي كان أرمان نجي شيخ موسى خلاص ربي عمري أدري ربي عمري أدري أرى جنة الناس كافي كان ربي جنة أغنو جنة أغنو جنة مردوس ربي أغنو بحق سبحان ربك إيه سكتات نجدير تورا فرعين كباسلان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجا سلام تعالى دي وربي نولا فيزي منافق مرة واتكسنيا سويناي النفاق نوعان منافق ما بكلمة قوديم تي اعتقادي وعملي منافق ما يادي في منافق ما دلقاتي النفاق اعتقادي ستة أنواع منافق ما يادي بكجها قوديم تي صاحبها أباني سيدا من أهل الدرك الأسفل من النار إبدال ورس دركا جلاتي قبة الراهي الأول خندرا تكذيب رسول صلى الله عليه وسلم رسول ربي جبسي سولاي الثاني لما فان تكذيب بعد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قري والرسول نفيني جبسي سولاي الثاني سدفان بغض الرسول صلى الله عليه وسلم رسول مربي تجيب لاي ماس الرابع أفرافان بغض بعد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قري والرسول نفيني جيب لاي ماس الخامس شنفان المسرة بانخفاض الدين الرسول صلى الله عليه وسلم دين رسول الله جوجا كبام اتجمد ولا جماس السادس جافان الكراهية بانتصار الدين الرسول صلى الله عليه وسلم دين رسول الله قدوم ساركته أول كبام أماس جيب ولا جي النفاق عملي المنافق ما دلقاتي خمسة أنواع زين بكز ملكنيزي بكز ديكو دمجي ودليل قوله صلى الله عليه وسلم ودليل رجان جت رسولاتي آيات المنافق ثلاثة بكز ملكنيزي دا بكز ديكو دماجي إذا حدث كذب هو حساوني خجباجي وإذا وعد أخلف هو أبلا مسيني ديجاجي وإذا تؤمن خان هو أمانة برغاية ديجاجي وفي رواية ودو براتك غيزتي وإذا خاصم فجر هو ما ولما تنكر مكاجي وإذا أهاد غدر هو أبلا مسيني مالني ديجاجي رواه البخاري ومسلم رواية البخاري في مسلم وديسي عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ulama'i, ibsitu fa